Ayoro won't do you, but in Gavino, Tara Blue, and Chandek Ma, Magore, Wango, Caboclo. I'm a Chaco Jolo panelist, but you can. What you can, Road Dugo, Road Fred Namukwe, anti Kimnakan. Ajolo Reverend Dr. Alfred Banner. Beh, na poi. Ajolo Lady Paul Klama. Poi, man. Medication alert. Yeah, Ajolo You have medication Mayor to Cesar take. Public. Please take medications. Kilo Medication alert. You have medication what to take take. Mego. Please take Give medications. K Lady Grace. Ajolo Medication Bear. alert. You have Maybe this to tear bedo on the side, like a man about put tika yellow no quarter ba. So she'll be All all right. right. Okay. I hope we wait a long bear. Okay. One thing. Well, actually, when look came. Sabihin mo karo nagkikwero Labor Day. Labor Day tie o niya na magkikwero wilong nung kelebed Uganda kwero sabihin mo karo na manway kung magwango kung mapuliat walok madog kung Bedo kabedo matich maber makwo patich tie mayot let me tell you go look and kill the bear kill Kele mo ng jaram wajini gimma per tak madani there is pleasure at work ken kaini no fini yomi dokti chi bene ikero fini dokti dokti bene well mi either come mayore nyo kelle bagara sidong be ka dokti fini yom ikero fini dokti sidong kita walo keretin kelo pedoti lat total I'm able to watch me ikikin mabong yung tiyo matiki ni ye mekatoli sin sabihin kung din yan the deck Sunday ube no ke kwero ni St. Joseph ma kinoon ni malat St. Joseph la teach You're welcome. Yes. St. Joseph down mobile la teach yeah more pie connection ni and first of May kwero Labor Day the following Sunday don't get queer near St. Joseph la teach. She long me teach peer tech pen what read don't teach. A good part of her life. You know, meal but when no ye huh? You tree doc come no tea yacht. Weary till you met him a bear doc yes I don't know poor pal everything women of many anyway Uganda in particular my health and safety Muno don't tear away check don't me share see put on a shed back on the red Jimmy met you bet cheer well it team a bear I pulled a few years back down no tiggy my date and madam and no obey the chalo gila jampara no down my one yun loy down my pole give me a little report near what tricky natural short circuit here end up for year look politics
Yeah, lu ti bong you begging easy. And when it nearly 10 mo che come. Cause short circuit here. Tima kono look give no more ma pore me testing. Short circuit. And okay, to see a machine, okay, to see a pin. Machine took it going on there. You carry any teaching, ma come on me, nanny tiki again. Check chain me, nanny. It tiki tools where a tea can and carry any it time to see again. Chicken long. In the end of the long, Kikumi. So health and safety is part of the law. Martin, what meal what catching where you to toilet. I mean, look, macaroni is psychosocial intervention in your health. Ma ene dong ben o baby no da dong check or it don't teach. Kid me anti psychiatry man lo me psychosocially many part of intervention pila tuo. Sia mi sa che wa ni ma wi ti urembe ne mada. Kede way UK kan go kwedo go no ni there is a 90% treatment gap. When you pull down on zero yet, no yet, and pay no psychosocial treatment. Psychosocial treatment and tell you, look, make a look at it, teach, make a teach at it, where two dark pain. So that remains the gap. When you don't know, particular no, conyo, lung, mommy, I don't know. Ento come bere doctor you be no sala check. Me psychosocial intervention me che ket obetie. Where dano o ket twinye come tiji go ma teach da bene go ben ma be tutuale go bet ki yot ko meo me wi obetie then eno ni kai ko nyane to admian wi ana bene. Ok, allora mo polo to rotie rot Fred and Yes, apoyo. yo I mean been Ana tieba. I don't kong I gam loke Ana apoyo dano duchu. Mi bino tutwale panelists magitie. Apoyo bene jo duchu matika neno wanyo tika winyo wa. Tin watika lok mapiera tek tutwal. Imwaga duchu ka oe neno do achiel midu ma bich. Bedo neno ma piera tek wi lobo. Pi jogo duchu matiu. Kone tiu teach mi office. Kone tiu teach. Ma megi ma pajo. Meno neno. Kama twero ma megi. Kingi ukiti mabe bedo ma megi tiye. Tikere. Kineno bena jim mapapat. Marajo matika diyo dano. I keep me katij mapapat matie. Ana mero ni akwan wiye. Tutwale kum pen lok. May mwagaman kitika kikelo machalo. Gurim mabe kinen matut. I Uganda kany la dit lobo ena yo berwelo ma ware bukwe district. Kama dano alibo chero. Chero ka winyo loke o chero kaneno jimi mapat matime iniero man mikwe pien borwa Uganda kany chake ki paret kama dore ki nyuru bene nget ki tugu mogo mapapat ki bene ki winyo lok tutwale lok mano ki bot la diet lobo en twero bino en kume onyo en chwalo dano ka eno chwalo kinyiglok mano be no en ngat en ni be kwan machalo ena yene kedo imwaga man tutwale kineno lokum
kabedo mapapat murumo wa kama wano tiye kidong kitimano wano beru agonya kere labongo luoro ikaberu mawano tiye ilok mukene maukati kamaleng ubiro pien kogo kare duchu tikabino tutwale bot wakan iruom mapapat ka ubiri lok mi kaberu mitich makogo ne mukene do dugu charo kogo tutu pien mwaka ke mwaka watigu loko en loga chelene la bolle ka yine neno i Uganda chalo lobo mukene no tie ki wel matiri loyo mage chulo ki dano pitich mala piny mano dano no tiyo minimum wage bill obedo gina chiel makare duchu dano tiga temo nywako ne tien kai neno diet nyokeru patich mano ini tiyo kidong mugoba mano inne no itich chi cha mukene no wat pe kine owego meno kiken logo kabedo ni mitich beru kabedo mano wino pinotina agonya ye da inno ipe no agonya ye pien gin ma ini timo ki gin ma ini no wat no pe ye meno machiel mario kineno bere matut kiti makare duchu joma pat magin gidoro gayi mitich irom ma pat gen giteru kere lutich man kikelo machalo koho makare duchu tikabino i tutwale botwe Uganda kanyi makun wajo matut ni bora iko padano tilamal bora yomi buru tilamal this time round ugurudong wacho pidong mon kiken ma letiana wobe matiano kitiyo kwetgi ka wek ini nong tich mege ki letiana nyera kitiyo ketgi ka wek in inong tich ma eno ni meno toro twer padano ikiti mano dano be obeda gonya kere ikit mi nongo tich ki kit mi tiyo tich meno pero mukene mage kate kere kidong lok mukene mukati makona dok aloge ye ena ye ka ini tie igang tich tek pero umago in tuer ni mono ki woro eni kinoni pol gany tich pigi wor tuero padano pien ino lacho madago ne onywal kimiyo ire paternity leave maduong loyo chabera chele gan ero mukene kimiyo ire nena dek dago ma iye tie manotino ka tich pol kar kimiyo ire maternity leave no dong nieno ne oromo minywal unyo no do oromo minywal pemiyo it en kare mi yupe kida gwoko kume mawego en ijolo latien da gwoko latien maber kibene kiruyo in mi doko ka tich pol kar kimiyo it in mukene kabira dekiken mukene dwe achiel mukene dwe adek ento makaru menu dong nongone nok tutwal bot wakany kuntena ichawa ni no statistic nyuruni pol nywal ma letiana nyer kimege tika nywal pol nywal le woro yomi pala eni pasen madip tika bino machalo miri palo nywal ni mika ka kanyarem micholo tuara kak nieno ne oromo chiki chet chikwany latien no oki owego pol letiana nyera wa kimege gen gichero ipala loyo kitimano dano no nywal kere chon na pala kadong yin kibaro yin wego yin ki awano enoni chang mapat madong gai tich mukene dong pigien genyang gin enoni mabene tie gai tich mukene makiluo nyingi tutwale gai tich mano tie ite dul mapat mi yeyu nyoka nicha kidong kam madano ti ye kit mi yorokum mi kaberu pol kare tiki la peny maduong
en churona chiel dano weng tiyo kede no bene pino ki gwoko maber ma kare duchu no dano tino kanongo peko mi yoro kom menu kineno la bole kinene school kinene gaitij ma pat kama no dano nyope dagi kare duchu no dano tino kaneno no peko gin mukene ma ukatio malea dida ena yeni kainen kaberu mawano ti ye pemiyo itwa yop ko ikit mabe wi wauti kede chichwalo wan katimo jemi marajo kimiyo la burle kum security units mapat chalo security ko makare duchu kiberu ka recording cases mi awano kinek ma kibot joma gien be gugwok be beru padano ento piene ni nukiteru ini yo manot pino tiati peki yobu wi peki niango matika wore kuni ikine dano tiyu mudugu chedo la wore waberu kede lira kama imagama furu karo en la dira chiel mauno tieno la mon ilira mano kiluoni maju dugu en askari magwoko ena yo chilo pien pon yang askari enuni askari wajuni ene tiki pego mamieta niki attending ene tiga neno ki miyo tiante ki dano ero mege kirke pen piera bit peki miyo kuntana le tiano pega chero pego mituo bena tigan uti mudugu chino unego waberu ki cases bang i Uganda kan kama inoni pi ulo mitich i approaching askari mi penyu lokmo en responding marach ikine bine yeto chamo kene waberu ki cases kama askari tiyo mudugo chelo ke kene pien kabiru ma en tika beri yene pimiyo yet en kero mi bera gonya kit mi rocho wiye kiwego ini beru keni ngat mo pe mabino kanywako kweri kaniang pego ni kaberu chok kweri ka chung kweri te ini tiki pego man duju wego wan po wabera gonya kowa ikaberu mitich kainen wi tia gonya mapiti te mo munoro mapiti kit gin mo matika yelo ne keru ni mitich ile chero maro ero kainen wi piti agonya keru ni mitich wang ma odugo piny oweko kainen wiju ol kumbene ol nenno ke result mitich oweko kainen tin wi lobo kwanyo thimeni kuneno the psychosocial environment mitich chitin man thim maber tutwal pien konyo wa lo kamario ena ye kayini neno tutwale botwai kumalo mi Uganda ka in penyang environment mitich chiti ngayo in la bulle ka in tiga tich kili tieno wa magen gudugu kilum miro ini nyangi geno beranga pego me magen gu wore iye itwero donyo ikuogi ki angol mene pul kare dano pichero kanyang that psychosocial environment wego donyo ikuogi miyo kony mano pore ngayo dano hayine tiga tich ki joma tiga kuo ki tuo jonyo leba ngo mabe ini lok kwedgi kare me mabe ini bini bet kwedgi lok kwedgi owego kani kinen polti duju madule mapijenge kum gamente ki dul pagamente ki tiyo i Uganda tutwale ka obini lok mi rocho widano ikit mi nywako tam pol nywako tam make nywako ki dano penyako nyige pien kakama ke nywake ye tam with willo ki kama tam enoni o ake ye ngat moni tinge ki pego ne binu borri otyat binu borri office ini nywako kere tam iberu for individual counseling iberu for group counseling ero ngat enoni tinge dok chien paju kama pego ne ake ye miyo kare it ngat enoni mini chao beru tidi tutwan pien ka eno o buri donyo ilobo manyen no yamo mangit manyen
ento immediately en ki burri mi dok chien paju bedo way tika wot mi donyo i match en wot mi donyo match ena yetin thim mo madir nyo neno madirti tika neno ne we need to create environment ma wego widano beru agonya kumdano beru agonya ika beru magien gitiyu kere wego gen gi kerro chwingi ka yene tika ki joma tiki ngolo ti leg mu kene ma pemira ni ni logi ma kaynen kare duchu yini logo le enoni ci ruwenyu wat ma migi ki ngat enoni nyoki jo enoni ki don groups ma papa lo kamari o magi kaye geru utelo yo ikowa o wego pol dano duchu magien gitiyu ki luoro dano bere don tiyu ni we uri non tiene me ko eto pitiyu ki miri ki twin ma wego en kelu ngeche moni neno ne moni mabe ma kelu aloga i gang miti pien gang ti dojo le marajo kaberu murumo en mi gang ti piti friendly kede wego kire ki quality moni mabe eno exhibiting we gang ti eno no hilo chiaro malo nyo chiat malo dugo ko pen pien no pino jole no mabe em eno ni bene kainen geru tio telo yo kiti machalo pol kaberu gitiyo ki system ma beru way baptism by fire miga ka jollo in dak miyo in kare ma wego ini don e kaberu mitichi e beru ki ngej mu pore ma wego ini tiero yo ikiti miti ruonyo ko pien ka yini o tibu kumi duko ko pen itika donyo bot ngat mage bot ngat ma penyang in bot ngat ma pemero in kidong apoga me kaka tie mutelo yo apoga me dini tie mutelo yo ichawa ni watiki gaiti mokene ma kadong in pe lar in pe ti ye gaiti mokene ma kadong in pe ti la katoli in pe ti ye gaiti mokene kadong in pe de silam pe de ti ye no en kuda poga enoni wego warwenyu skill sets mukene kuda poga enoni wego peke donyo so poga mi dini tie mo donyo ma tutwal ma wego dini moni neno wayni ene tie la male loyo la worre en nake be la worre en nake ngeyo penye loyo la worre meno pekiti mabe no jemino timekere chi timene nyo neno ene ti neno matut neno mapiere tek o wega tamo ni kong anakil kuna neno ki angles mabo mo wego tim ka yini neno pol bulu gipe ki gira tima pien yeru kero bulo in miga kamiyo tam ki bulu ni ka yini cerro ikero gin makumane timo kuman ti adukine bieno en yini jolo bulu ki yet i jolo bulu ki ngala i jolo bulu ki nying mano pino pore i ngolo kobi wi bulu ma wego bulu pitwero beru ki keru mi cerro katich wek ene nena nyime ubed mabe ana poyo twa ana poi tra ruot atam kita ini ke the neuro tini ikom with your psychosocial intervention put urem tutwal na kita look man Labor Day was rumba meal ke med malo tutwal you gan look yeah truly man abin bo traveling Dr. Alfred Biden tanga ke mel gam look and Be an apoyo matek apoyo la dit ruot ngom kwe merieyo jemi madogi kum tich ke kita twer padano piere tek kwede ke kita kabedo ma tiu ye kita kiteri kwede piere tek yani be mada ana mero dogi kum lok ma ano wayo ni ngeyo kit dano ma mero nyo ketu tich mero tich kwedgi piere tek ano wayo ni chalo jomo wa kilum joma tiki tuo jomo mongol umia ne nge kit ma tich kwedgi cha mero dok
chen kita yang kibedo ka gine ka tic kwede ki acholi nyo ki temo tic kwede ki acholi mu weko apoka mogo matie ka bino en ma ki wachi kono acholi kum ki wach bino iye wa muni kar machon gubedo ka wachi acholi kum ki wach pimeno tic mogo no peke gine peke choy gi iye abedo ka neno lok moni ma gine la church machon Frank Garling mubedo i acholi uchoyo ikine mwaka alibachel mia bungwen ki piera bi ma en wajo ni ikare cha muni mogo is it kono governor ko DC Paulswith mubedo northern Uganda ki jomo kene gubedo ka keto ni acholi gine lu wach kum tien pe gunyang ki racholi man luke ki lok ma la di ruoro waju ni mieri nge ki racholi ikara cha tic ma choli no neno ma pire tek ena e tic ma pajo kita en gina ngom kweo waju kwede tic ma pajo chalo pu aluak ne kole piano eno ni aino kwede ki cham guakole yubu ot ki guako gina ni family ni dog oti eno no achulu kero ni pire tek ento achulu ki temo choyo gi chalo ilok me pida me jwero teng gina teng yo ki temo diyo gi me peto pama ki demo diyo gi teaching mano inano la dit la we teach gina beru ka neno ki te tiyo kwede teach mano acholi no ni dwoko ruom gi piny dwoko be gi machalo dano piny nyo dignity gi piny mano ki gere wi tich mubedo PUP eno ni aye miyo acholo bedo ka kwero gine ka kwero ki tich mogo ineno bene kichako diyo dano kachalo tich me jwero dog yo don ki weko ruodi aye chako choy dano tek ite ruoro achiel no mier ini nong dano kwa kapa magine ma jwero gine jwero dog yo jo kena don ki chako mako ki tek me diyo gi gine me diyo gi tich eni ni weko ki tich ma tiya diya ni don no pe tiye ye ki gine ki beda gonya kita in beda wa ni psychosocial gine element of it don peke kumbe di diki eno gwak bedo pe ento dike don bino chana e don no tika diyo dano me chere tich mogo mano miero pe beda ti ka tiyo ne pian diyo diyo bedo ni machalo in dano ma achero gang wiye mwaka mokaro ano lutino anyira rio mano gitika tich maber mada gine mo enterprise mo kar ma kiloko ludiro tichi enu ma Chinese aye go donye ye en ma dugu ni ano ni go kar ma chero ni no go wachi tiche gi mar tiche ma chero en go wagi weko tiche ko chi dong nero me achel go waji mer me kin dano chi dong ana luong ya wa go weko tiche pingo ni tich ki gine ki Chinese tekada tiju PUP kita gi diyo kwede in kita gi diyo kwede dano kita mogo be pengeyo leb ka gimo bale no eno miyo instruction yo mapat ini timo gimo ni bale gina binu ki gero kita gina kita ruot waju ni weko gen gi gina gi weko tichi eno chiada ngeyo kit dano ma ini tiyo kwede be weko no tich
ka ani inimine ne ng'eyo ng'o maber ka ng'are motiyo magwok ikar cha ikena choli no jo kana gi miet gi gina gidog e pu gi pu me konyo dog gina gi dog pajo gi kano ki weko gi tiyo tich chiki mini kare me dog e kin gang me pur pu gi gwok nyo no gi gina gi mede ki tich ma gi kero nyim gini chalo puru pama no ka icharo keli gimo me wilo kado wilo mo ki je mogo matitino ento me cham no peromo umiero no ipu chama apura umiyo dano no deg puru pama piano ke chari wel ma piny wel me opi mano pe gine pe actually nero ni keli gima magoba dok be pe keli gi deyu kita gen gi ng'eyo kwede kita beda ti pa chuli en omiyo kichako diyo dano ni in ka latin lacho umiero olo kono ke wai eka di latin lacho achiel nomiero ki mi wel eka ma nomiero igine ipu kape pur wel eka ni eno ki mahigo ki romo twe ibuj tieni be dano jemo pego timo uwego bene kita mono wajo ni enforcing chike enu pe obedo gine pe obedo mati ento ikare ma kichako choyo dano chali mony ki kabedo mukena ni inoni achulo mago tich enu maber mada ma kichako boro gini kit gi bejo piano eno ne tich ma gin gi gine gineno ni deyo tie iye so in ka imiyo tich mo ma ng'ari moni neno ni tich ma deyo tie iye ma ki tiyo ki gine skill ma en tie kwede ki gina kumeno ni chi mako mati eno mela nyut ni tich miyo no rwate ki kit gine kit dano moni ni kar ma joni eno gudugu ki mony pian ki choyo second world war no tie actually aliba bich ki mia bichiel i King's African Rifles kar ma gudugu ma ki jomu keno dok gang ki wego dano aliba chiel jomu dugu gangi mogo chako nongo tiji kim piny ma gina go doko bakluoni overseers headmen me neno tich pa jo mukene go doko watchmen mukene doko bank messengers piano ki gine ki geno gi ineno so ki mini gi jemi mano ki geno gi ye ento ka ini diyo dana dia idok tich mano pe rwate ki diro nyo ki wi ngati enu ni ki tami enu pe gine pe romo tich dok tami enu beno luke ki kitano ng'ari mono don kwede kamoni the social aspect uno wajo ni psychosocial kita wi tiyo kwede luke ki kitano ini kwo kwede nyo kita ki gine idon kwede maka pe rwate chi tich mone ni pe obi gine pe obi bedo tich ma ini itike kwede ti pian no itik no tika di chan ay gwak di were tiyu ento no miri ni pe tiyu ki yom chwin ma kuo ni pe bedo maber atemo eno me ribu lok ma watika loko eni ki kitano yang kare chon kuo pa chuli be obedo kwede lok ma tich acholi no pe neno ni tich ma ki chuli ye ki chende ento jemi weng tich me do gang me gwako pajo pu ki ngo gini tich wakumbere be miero ki nen ni tich neno wayo ento muro no neno ni eno ni pe tich megi ma ki choye ye dano miero ki nen ni tich eno ni weng be miero ki nen kita no dano miero gu tich ma idog gine ma no ki choye gi ye ento tich ukene ma pajo bene tie ma no miero ki wo ma miero gen gu nen apoyo apoyo sal da kid ma ikubu ke kid ma chule no yang chi kede da lok man ne chule kum ge white ni
ochaka bachon pien ke ber kadi ya dia doctor okay Paul abino bore It's again a topic a poem, moderator, for me in a car. Yeah, topic large kitten in our wagon. Ka cham mega dog my part. Any Mironero history, my labor, Chakani name. Then ilo mawanti and UK kan, Yomati kan. Kichako recognizing, Kichako nanomatut ne. Labor, ene gin mamiro. Peke cha, nirgi wo, pen la bon teach. Kuni beratata. Idako beggar. La bon teach. Teach ene kwa down in when. Umi kitane nen Reverend Dr. Banya waju kanini. Moderator ine waju. Ni St. Joseph. St. Joseph, one Christian when wangeyo ni with la page. Yeah, owero sabet mukaro kwero ni St. Joseph the worker. So look my may dignity ki teach Pierre Tech Mada. Owero kachali UK kan ti party magilone Labour Party chaka pi inuni. Around 1900 my Labour Party chaka kere don kumberi mwaka karumia chel Pierre my Labour Party beri ilogni me woro teach me special recognition ni teach ene kuopa down here Latin was nihil ad laborem. There is nothing without labor. So labor may tell you work down bene with my band you book woni. Now John Mapio no that can trade union Uganda Tima attack mada. Trade union movement kitana poker there was Humphrey Luande man or one come trade union movement in Uganda. Go get another who were protecting rights for labor workers. Dan Mogoma became prominent. Magulwen pay labor rights. Chal tomboy ke Kenya kuja. Ubino kwano industrial law kani Oxford. Labor party even chako college in Oxford. Pileba no tek mada. Entro komberini ginadong tika time Uganda part piani lobuka pila wicho teacher tek mada. Tirano neno kadene rights padano komberite they work all over you. Down particular rights right way ngomi way oti way kwenini. Chi beru tek mada me lobu check labor law meta kere mir down ke woge. Document ana ye lop Reverend Dr. Banya mawajani actually pele watch kom. Pieni yang machon actually pur pama the pepe cholo ki down ulteno kwan school no ki welo ki bonge gi kech beno pay actually. Chama no actually pur ni kakam kene no bien puri wa nyim kal ki ngoge ni kakam kene no puri wa wano pur wa kwa pete kenwa gima anbena ye lo paraben banani actually that teach ma dignity pekaya teach ma goji ene actually that ka teach ma ti ma ki wori e dok teach ni actually ti ko le wen chawa chan yang chan colonial government chawa conscription nyogilon luroni maki choi down tek ka teach ne uber tek nong down uber tek piani kit ma ke wajin dignity no pekaya peki wori ye onena history pa chole bana ne okelo lwenyi kin la bon ipayera mano ke wajani
le li ke cher cho dano ile bon petit pour gudi ma kid gum cher gulu ene no colonial government cha ugo plan ne ti le bon kwaro ti pe mer ti jana ti goji gin donc men ti no ti no ba so they had a point ni ka ti committee in ti no pe ti erano ukelo yelo en kolo kin kagarioni meno dizima kidgum Aston Warner erano tielo kidgum sinon lok me leba per tek actually pedek teach actually penyap en to gemer teach mano dignity te ye kin mara anyang ben kere imo atamni pa lok ma pol angara mer ne no meri Ana poi di tual. Ana poi lang ay di medio. Ning tuan. Abi mo. Foi total doctor. Anong daka loko man pe total. Anna miro loko kom gina muno wayne work life balance. Ni ka ini tio gina non kidio mo ma yeyo. A chao kita yam actually tio ke lok ni miro ke ti miro be ke yeyo. Kar ma chon cha ni chul kai kar ma pu no dan du ti poro. Me yabu poro pero kodi kitimo ngogi no kar eniti mano awak bene kitimo ngato mo mano diangene pe yo mer cham dan bino chamo ma ben dok chul mo to twal pe ye ki bino ki chama en gi maro gi no ngato mo le poro ne gi puro wego ti penoro ngato mo ma dok pe gi dan ne ma mir pu ire to twal no yeni ti kar me kaj bene tie por actually ni kag no kar me kaj no kero jami dero ki kar me oro dong bene en mano gine ni mino kar me yeo mano da ti agonya kono dong utimo chalo puro pama ki poro yubo ne terne kacharo ne and that is also the time mano miel raga ki mielo miel moko ki miel ngo so ritino tigi to ma megi do dirbe tigi to ma megi kar me yubo liel ben en kar en me or mano fut pu po chakeni so we yam actually tigmatek the balancing o ki jembu mano timo I oro you ben period man me yue bel tie we en ma dwe ma ria de kro ma kot poro ni no dalo yue no chambe tie ki jomo ma no yam gen go puro dira nyo no chammo me kwer karama be tie ma don me go mo don yubo kwer mo ni ki gwen mo ma yam gen go puro ni o we dalo no tie me ki ko en kir ko en ma don mo no bino non dog me dio dalo enni gino no we dano be go jemo ne ba mono no ken ba waji work life balance no don pe initiate me pu me por ku ya kai mi be bin gi gwana ni ka pur en yo mo ma go gi kit go chero gulu ni so chol mo ko no be pe o we en ma le ba ni chero ni ko do waj ko mi chole ka don ko timo gi mo don ko mi don be ki yue mo ma no ikime ko pa dano ni kari komkar ni kita muze Paul Kilama wajani lokme tiji komkar pia tekma da wo labor movement chakama tek ni ka ngaro mon tia employing ngaro mon miro bergi kit check mo me go ngat mon ni ka ti building site ma ti gedo gimo miro betie me go wi gimo miro betie me go chingi ka gino mo ti me komino oriat mon tie ma no meta me gire dok bene ka ti ko pe chang cha di mon mirgi mini we mo betie we are emphasizing look ni ka ka ti ginen la ko look me work life balance bien awene no ma ini chego ti awene no ma bi we mano
komira mo yue ni eni dong antinda tio tich en kongda yue ni jemine tekotwal kita wigi company gi tiyo ke gin gi miro mere kom chendre bin bot gi ini chat mere ngo kon nga gi but kano labor movement bet pe ono kono da tima right totwal tijo pi ena ye gino tin dong gi tia labor actually ni kom gi wachi because actually miro ne ka ene tiyo miro gi mine kar me yue yo ka tij mo tie ni ene timo tij mo ni no me konyo gino mo ma en miro ni eno ni kumi wajong ni miro ana ti ke ken ena ye kama gine da tie label actually ni kongi wachi enen so for me per tektotual kito cha ya ma cholo bir ka tike kar me pugi puro kar me kaki kayo kar me ker jemi der tie e kar mo me or tie ma no dar gine namo gigi ichero kan mi la ke da ti no ichero ka ti mo gini so spirit mo ti ke ma ini yue en ma kot poro ni no komo yue no be chama no romo ma mini kero me ti joge so an gi tung bora miro nen look en me work life balance ni ka ini ti yo to twalba me no yo mo me yue ka dong ni ti che ken en ma do bini por ka boro ni kum dike do cho kumero ni romo do balo ana foi to twal ana foi bada Lady Grace abil bore bene lo apoy dar wen go lok ma pol ma bej tutuar lok ma no mo bene med ne bene dum tutuar pere but en kiri ma charo ki tung bot mon ma yam kere tich pa mon yam ma gange jim ni wen en kete won ne mier kar mi jimo betie kar mi yue betie kar mi timo jimi di wen bene mier betie kiri wa bot mon wa bot le tiang wen peki ber me no ka tich mere ma no peki gwoko kon ene atamo geno we ka chuli ke yini ne ko ge jimi wen ka ne tie ma ke timo kar mi yue e ko pa chuli yam ma chone ti well balance ni cha kar mi timo jimi wen tie yeah so at ane wa chuli wa father ahead then ber mi ber ka tich mer kita won wa cha tich throughout ko cha mi timo jimi wen tie maka yini chiel jam ga chuli wen no get gan wen ki jimi wen no tie set properly ti pe nyoro wa ko nyoro planning yeah and ana ro me de ne apoyo ana foi bene an ka mi rong dak man na ki la chen ma alfred good kuma atem kono watch log me psychosocial safety you know look at going in attack a little truly can be banana ni mir to you bed magwak nyo where you come with build here you know international labor organization can be put here in progress and don't check in place mal teacher check down check me keto psychosocial safety at work maroma health and safety at work share my peer tech ma kemien no be chalo gure any kiten lo man me dan ma pat ma miro obedi dog teach kai le mo watching diversity kai ni here on yat emile nen dakta magwag nyo ber chalo kala ni nyo nurse ma chalo kala ni dan ma pat when mir go ben represent diversity of care tech kidum me adio na ber lo me equity te lo kani mir kenen music politics ke kero gina ngo ma per konyo we la ti yuti ma goba ngo ma mir la ti yunong kidong roma ngo ma la ti mir bet kede mir bet ke kidong ma det ko ber lo me inclusion inclusion num tani
ubetchela ubetchela culture made dog teach where luti jurate luti gulore kidum you baking up you train maybe in this dog teach out no you're looking forward to go to work they no ticket chill ticket in your team chala an organization ma wunyati ye so mono be chala guru donc guru ni enuni mier ki kon ko rewere po collapse non obel donc chala kai yu guru itali kom otide e mono gir ma mier ini mon kero be dag gena chel ma top of it anna kwano gele mono geno ni clarity la tija chiel mi ngo ma expected of that kidong what they can expect from workplace mir gunge enoni pedak be kabia ni kono inge dwe chiel abino chena di there's no they should know it kidung there should be communication and transparency where down feeling safe me keto governing dog teach me then it is said me doing it kagibel kadina DH no pay 12 temo lo mario any lo ma kele mon ke no ni kando any lo me kibet open lo me geja gossip nge down be pere honest conversation create an environment where feedback is important. Especially, people thrive on constructive feedback. Kind of thing, give me my bear. I don't know, give it to my bear, mother. No, not dwell on punishing people. They are American, in they be non-combat, I do get my team. That kind of thing destroys morale, not only of the worker, but of the other workers. So constructive feedback. Team and to not how many kind of team kid in the dog bear. That's the constructive feedback. They never know next time. Couldn't be no come year on your team my bear. The third part is curiosity, a culture of learning and growth. Don't teach me a bit caponia ben. Then one pong age in the wing. That we should be able to admit near pang. Don't come out admitting me paying a pedal paying a teach. We should be supported to share ideas without fear, to learn new things. Then when commitment, to try little commitment, you're able to deal teach. And may working towards creating a psychologically safe working environment. Bien capé carro gubi da dir teach me on a carro effort work me kidum me abiche the idea any consistency. Employee need to trust that their workplace is always safe. Can you be one day then you cannot trust me your workplace is safe. Not just when it's convenient, it's got to be all the time. This means leaders must walk in the talk. Again, go back to the example. When you are doctor and it is safe. Yeah. And
Pog it on paper che can be in nem che la teach che che and la teach no che ne bino no logo ben che lo teach war. So teach is work in progress. Che di job ma don't go in place. Mis medical men. Peer check Bellini Pela la dir teacher can you check a bit of log, Tim command no. Obey both ways. And military year wing. Gonna go on but teach why you. Ma we're gonna teach. Katia give them my meal log it. Meal hele win marry. And a log at tea. La bon hit Luormo. Cow team again, my right. Around what a damn pet at him, right. They don't but worrying what will be the consequences. Many will be supported to learn from it. Maybe you coin, Kagwang you to you know. Kidong, Kagwang you on the game on the pretty word, my baby, Madame Yeronani. Why you been? But out a doing opinion. So these structures help to make it a safe psychosocial safety in the workplace. Look at Gonopola, yes, Kingi, prioritizing mental health at work. When employees feel their mental health, they feel safe at work. They feel safe at work. And we pay you to talk and trade with a watch you. A bank security card, but Tiki Budu, Tiki Permapol, Pengarmolo. This is not a healthy environment, Kidum need to be held to be accountable. A safe workplace doesn't exist unless everyone is committed to maintaining it. More pay technically addressing any form of discrimination. Kiranena win you near Kai Mil teach. Mil continually how I can teach. One of those things really they're so bad, my reporting. Leaders need to be accountable. Organizations having a system which address any discrimination, bullying, exclusion, because safety means nothing if there is no accountability. That should not be the case here. Foster an inclusive environment, much of my word includes diversity, equity, and inclusion. This should be more than just checklist, no. My employees need to see the inclusion is a daily practice, not just a corporate slogan. This includes celebrating diverse perspective, addressing biases, and ensuring representation at all levels. From level my teams to a level of the board, need to be well represented. Kidung encourage and normalize vulnerability. Down can be vulnerable, so leaders should set examples on admitting mistakes, asking for feedback, and showing that it's okay not to have all the answers. This creates a culture where every employee don't feel pressured to be perfect. And in fact, nobody should feel that they should be perfect, So, and create a culture of openness and open communication is really key to it. Employees need to know that they can speak up, share concerns, offer ideas without fear of abandonment.
One of these are some of the structures we are already in place to provide psychosocial safety in the workplace. Yeah, there are a few other thoughts. Any aspect of this? I'm Medo Manok, Doctor. Yeah. You know, we look my culture of work. I'm going for a dog, Kita Yamano, Churi Timoke, Jamigi. The culture of balance my work, teach you, Yamano, Churi Timo Bemada, Kita better what any Kai Oro. Dano no gibir America kagire en chambo matini gipiro ritino mabe timo ngomu gicharo me school fees gijam makene but gino no actually am mar in moderation and I marbano gi yo merge gang chalo kwera gi ngar mo ne ko bueno gi so those were really very healthy kind of marbano gi you may actually wake it, me koro, car, me poo, car, me kite, car, me jam, but don't want dog mono beer don't go kill any jam, which are alcohol, nga, of combedo dog, or dog in number of my peer, tech dog lawyer, benewa, querma actually, namu can bear me, you can teach, bear get them yemen, no tea, take a marquerene, and it's also nutritious. So la miro American culture pa chiri pe culture no me mara rege total but gini ndong muna do corrupting our system we are dong kombe dong rege en matek ma dong ka in mar dong mo digo dong wa chu me cher probe no teki o boy dong kid ma yam the normal drinks kid na yam chiri timo kenani aba med kenyi culture quite well. Yes. Kida milmere lulu kani psychosocial safety at work matters because workplace it makes workplace better, stronger, and healthier for everyone. And that's why it's key. It has a wider and a bigger impact, and that's why it's now become law. Really, it's more than just suggestion. It can go on, but it's now law that every place should put in place. And then we're joined by 7 person and the pange which is Ngama Pulawero. Two Christian joining the band. Oh, the band. A Christian. They don't seem to be online. The band wide network it's too slow. Okay. Okay. Little bit of double work if you can read the comments for viewers. Pange Christian here, come on, Merlock. Christine? No, she's not picking. Yeah, we can come back to her. Can you read the comments for viewers? We'll get some of them. Okay, I'm just putting it there. Okay. Ujara Sunday Herrick. Good evening, my great elders, as well as the pride of the young generations. Pat Dadon. Maybe Patrick Dadon, I don't know. Joining the band, greeting to everyone. Yeah, I'm to try to chat about the band, and I hope it's hearing. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Ujara Sunday Eric again. Ana Chuli Matwal. Bien Ana Ye Tigi na. And Wadek Bedo Upi the
Ludirua, Kara, Mamero, Kuokunying, Kit, Mebedo, Agonya. Yeah, for comments, yeah. Again, Ujara, Sande, Eric. Inano pa an macho, machalo Latin actually, anano ni teach magang pire tek, ni kadro pamono, utara, ni pien teach magang yuru kero, yume dongo kero, ki rocho wat, idogang, labong apoka me kaka nyolwan. Spelling mo teacher. Spelling mo petit. Pia wa tij magang, pia no wa tij magang ke tij pa mono tij mage chula ni. Yeah. Yeah. Si eno miyo lok pa mayara gena Caesar Publix ni work-life balance. Ti mai dog gena ni be nem ki ma pajo pire ter. Pian kita chon mano dano pole gi ti pajo ni kunyoni umiere rup en ma pajo ni ki ma idog tij pa mono. Namishara, yeah. Yeah. Kari tiyo laya kanyi Yeah. lo nem ni be jemi mo kana tie gang mano itiga timu ne. Yeah. Mano pengi kanyi ini doku ni nano kita no tika work kwere. Eni be weka nano ni mogo mano itimu kanyi magi di ni. Olo no yue wi ni akara makwija ni be tika mi ukoin ki joma pajo nano. So that work-life balance I think is important. Geography mi po gene po gang eno ni. Okay. Powell Occort. This is not an actually, but actually who wants can't get the jobs. This is not all actually, but actually who wants can't get the jobs. Powell again Occort. To labor the way to go. Yeah. Pian ya mero wai man ni tij kito mi wano poko ni tij magang. Tij ma you know. Kape romo nongo en magi chula ni. Ngo ma ini romo timo ki pajo. Ma romo konyo kuo ni. Yeah. Yeah. Powell again, Paul Occort. Can you use other of IT? Yang ma. Can you use other of IT? Con nào mày đúng món này nó quá. Makech Troy. Hello, again. One more. Okay. Makech Troy again. Greetings to you all. What you're Anh mà ghét cái này anh. Okay. Thanks very much. I'm here big about Christian, you're the man. Can't get to when you were going, you give me a Toriba. The man, Christian. That's okay. Yeah, network is too slow. Okay. Christian Connor. Christian team muted, so I don't know. What pick up around long to get driving. Okay. Yes. Topic the about did you know at time we've done injustice, but man don't make a kid where you get may you mere do about Lady Grace and McDonald ulo program mo. Poi down viewers wing make a maka bin mapapat kwa kuno neno no program utum uno mediki me comment wapoyo gena di like taking like out neno wa kon
kon jo mukene we ko nyote bot jo mukene bene apoyo yo joka manu bota benyo ka ocho kone o kwa gena o moru bene apoyo